Kiambote keno bamalongo ki? Kiambote keno diaka. Tululombelenge diaka vo ngizilu yambote kwa beno babonsono. Matono. Wabu tuzolele mode atu avutukila malongi meto bonso mukadilanga. Beno babonso no mbuduzi ditu butelele de yangi zulu ya mbote wabu tuzolele twazaya malongi motalongo kalumingu vyoke. Kama nani kuna utubambu la moyo umalongi talongo kalumingu vyoke. Mutankebi mboke na za champila. Oui? Bantu babole bobo be kwe batuki di bwebena bantu babole batuki di ku vundulu kinavo mvundulu tatuki di twamwene vo bantu babole bandavyo batusonga mboke na zao bubatuki di ku mvundulu zolele bantu babole bavyoka nani benavyoka embuta agence nge wiza batusonga nge watuki di kumbanza matadi Luiza lakuta na mpangi ya kuimosi nge kwizing dia kae kinkutu kya mpila yaiko vuata nkutu kya mbote nzambi sika sala sika fila bantu sibatu fidila binkutu bya fuana na betu babonso no babokela mvo uniforme pastor vuata ngabutunda kuiza kumalongi kababo ko lutambu livo nzambi kasimba ntima umo muntu mosi lutambu lidi Matono. Bantu babole bavyoka bakuta na monde batukidi mu mvundulu. Bantu babole. Alem. Nge mbuta agence wiza wetusongelela. Savo monde atukidi ku mvundulu. Yena ni lusolelo mokina. Sola muntu akuzolele nani ndo. Ale mbuta tutonda. Mtonda ndo anleke wiza. Mbuta lusanswe. Ale mutalu santu wiza. Mutalu santu wiza nge. Nge ko wiza. Wiza la mokina ye mpangi ai watu ukidi kumvundulu. Ale luyansika lukutana. Luvana na mbote bulukutane. Wi? Lulanda. Vundulu ya vyoke bambote ngeye baguyuvusi ngepe bwe ngeye bayuvusi mvundulu bwe itemene vyoka kaluzi jambo la seva. Oui? Comment les congés s'est bien passé, c'est la question que je te pose. Maintenant tu réponds à quiconque. Oui? Bwe mvundulu itemene vyoka on veut demander. Quand il demandait les lieux. Les lieux où il a passé son congé. Kwe watu kidi mvundulu. Kwe watu kidi mvundila. Wakimpesa wani wakele. Ngiusa nkwa kwa. Demande Louis, qu'est-ce qu'il a? Mbosi ngeye. Muvana mfutu zambo tulanga ma kompila yayi. Bwa bluvova. Imene, fulu mene, muvana na mbote luvambana. Parle, non? Le sala kiambote, oh là là. Ok. Banani boka bamona nsoni ko bavyoka bamokina mukiko. Imbuta muntu wiza. Yena ni bazolele wi mbuta beno babole. Ale muswali mebonto lukutana vovo ale. Vovo kwandale vovo. Ambotele chame fasili. Ambotele chame ya pesa. Ngendo ndeke mbuta ku wi luvova. Ekwetu
Eddie. Oui? Tu viens d'où? Maintenant, Kikongo, dites là d'où tu es venu. Je viens de la maison. Et en Kikongo, Punzo comme un tout qui dit. Oui? Et demande-lui. Non, toi tu lui demandes maintenant Mbosingeye. Et toi? Et toi c'est en français. Mbosingeye en Kikongo, oui? Mbosingeye. Mono dia bantu qui dit quoi me kuzana. Et moi